आयज गोंया सारक्या जाग्याचेर 200 कोटीच्या वयर उलाढाल जाता। हांगा लोकल जे ऑल ओवर इंडियाचे इवन फॉरेन फिल्म्स हांगा शूट जातात। आयज जर गरज खंयची जर आसा जाल्यार हांकां एक सिंगल विंडो दिवंक जाय। ESG कडल्यान जितल्यो तांच्यो परमिशन्स आसा ते एका सिंगल विंडो ESGच्या थ्रू तांकां परमिशनां मेळपाक जाय। We should help these young producers also. जैसे जे आज Crystal Bear, which is being shown in Berlin Festival, is something which has made Goa proud. As a producer of Vinson World, Sanjay Shetty, his investments like this, there are so many producers. Somehow, आमचे policies जे आसा with Honorable CM, one window clearance as suggested by आमचो प्रवीण जांडिये will help Goa to go in a different direction. सगळ्यात पयलीं म्हाका दिसता संजय शेट्टे आमचे मित्र आनी तेचे ते सगळे आस्थापन आहा हाका हांचें हांव अभिनंदन करपा जाय। कारण म्हाका खबर आहा की फिल्म प्रोड्युसर किंवा फिल्माच्या लायनीन बऱ्यापैकी वयर वयतलो जाल्यार मेहनत खूब आहा, पयशे भरपूर लागता। Film festival brought about this awakening, brought about Goans young minds coming together to come in this particular field. But we need to give them a little more push, Speaker sir. सारको फॉरेगान मिनिस्टर आर्ट एंड कल्चर सारक हेल्प करपाक मोरबान पूण जरी तरी रोमन स्क्रिप्ट कोणें तरी पिक्चर काळें ताका एटलिस्ट 50% तें सबसिडी दिवपाक जाय। गोंयांत फिल्म इंडस्ट्री खातीर those who are interested to come, we are ready to give the single window clearance for them to do the shooting anywhere in the state of Goa. Will permit them to give for the film shooting. Second, ताजी जी डिमांड आसा की आमी स्टुडियो जो आसा वो ऑपरेट करचो। Those who are interested, if anyone is interested to do it on PPP mode, we are very much welcome. तांच्या खातीर लागता ती परमिशन्स आनी हे आमी दिवपाची तयार आसा, जेणे करून फिल्म इंडस्ट्री जी आसा ही हांगासर आजून ग्रो जातली।